Lokmi ngom Kaunda Ground. Not a good city kind. I win your mera KDP loke ye. Boni tika danga ye. Tika na kate. Umiratet kiluak. Kita ngara chere rom oni ngom the city. Nyo i abound area. Proceed amira titu. And amira election wun wa unge. Kid me rom tima acquiring ngom. And amira bina titu. A winyo dano waje Toodwong kitika miro mai ngom Kaunda Ground. Toodwong pe mai ngom. Mira titu usik mi ngom Uganda kan ngom mi abandon ya pati ngom ro area. Mirunge a winyo jo kene tika chwalo di posting ni ngom men ngom kwar. Kasumarilan mo pe city. Aban area kasumarilan mo pe ye. Na machel kay mi tiba kwar ngom. Cheikh wajano mi ribera nyoli mi lo ni. Mato Toodwong is already qualified. Don't ngom any. Ngom mi Kaunda Ground. Tung shelti agakan. Ta jobangi agakan. Me winyi kene hospital agakan hospital. Ene ngom pagakan. Buriti ngom pa central government. Dong nama shell. Ta dong ini chiko yene nama shell we no ngom Uganda kan me bela nyole mi lo Mato Toodwong qualify. Number 1. Number 2. Sheikh Wadani, the first beneficiary of the sitting tenant. Nyo beda nyoli mi gulu. Eto ngate mo ken ngo romo tiba apply ngom teka nyoli mi lobo ni. Donc wabiru sitting tenant. Watamo ni Toodwong robo qualify. Kiro pa ubet kenyo. Yenti gulu. Dan magulu. Owe Acholi one po don the agreement kakwano tenant agreement mabe. Wa mor wangwa kaneni kabi kwanya ki ori mi ka mbi adu dek gina waro more wangwa eno. The last page he agreed sitting tenant agreement mi neni Carwit ot miro chato ote. The first beneficiary miro be in macha ila pang ot. Nyoka miro bi ngat mo wa pang in kong biru pe ila pang ot. Kay tigi gubu elni. Agreement 1.9. 1.9. O mi ot iritian pang ot ki kom dano ngay uti aweng. Kulo pang ot mo kere romo ngo. Pang ot do hotel. Bien 1.9 tenant agreement. Po don ye matut. Ngal wa ka titu pero wan lo pang ot mati. Pete lo ka ini pang ot. Pero mati mo gina. Pero managing ot kala Carwit ot mi richard ne. So ka wanen mano chaka mi funyu lo pang ot. Agreement tenant agreement ko de chunyu. Sheikh Wajoni na magikini ka en mi richard ot mo Sheikh mi Uganda pe Sheikh mi loboni. The first beneficiary joma mi nong joma mi richard ko de en lo pang ot. Ka mi richard ne. Pe lo pang ot to rong wi lo ot ba. Nyoka miro mi kinga mo muno lo pe miro dan ma duong miro chaklo pe nyu tambo lo pangot mi waru nyu ngo waru eri tiano do nyop yen one tenant agreement ko kere tamo to twat doing lok badok kum Kaunda Ground Sheikh Wadani di moy ken o mir ki chwali arrivat at central government no miro mi ngom gi no miro chere arrivat ki romo chwali wo beno pe ki romo chwali wo piele no ngom pa central government donc i chwali o Sheikh Wadani no miro ki chwali wo i new vision
le mo no nyu le ba chule roping yen ka ki chwa le mo ne ken ka ngat mo ni ma ti kan ma ro ti ma flying eto we en pe ngi le mo no en pe ngi ge na ni rom sale ko rom sale ni adi vota eno ni on that way ki chwa le roping ki chwa le go new vision mi ki chwa le genario no wen region mo ken adi vota mo be kar wo ma wan bo ti wan bo ti ngi ki jima mi ti tu mi lecturing wurtin choka advert kar wo bir 14 day out ko bir 14 day but ina nyoli mu Uganda sina citizen mi bet bigi to kare may rom ma foding wilu kar taj na kwana ba ngi ngowati me lobo ta in petron wilu mun tali bario petron wilu wa rupenga li achini mi bero in sa ko dana ke mi mai ngom ni ko pe ngi gida timi gamete na ma sel ka adversaire wo ngat mir ti ma playing eno mir bira nyoli mi lobo eni pi ngom eno ni pi ngom eno pe ngom pangati mo ngom eno pe ngom mi city mi town pe bere ngom pango pa kwaro ngom pa kwaro si we charo rulan mono kwaro mu nyol ba banu we bo banu ko ba bin kan bat ngom eni ngara chet ti ma playing ti bor gamete so gay nen to do nen adi wat wo o ti ma playing pierre an ki neoni gin me grom ko consider duong min to duong na machel te na machel ti anyol mi lobo na machel decide te na mi gulu to duong bere gulu that advance me rom ti me kom to duong so ka ero ti ma playing pi ngom eno ni central government kong na machel permit ki vugi ichwalo government vola government vola we ka pay wa sir na chalo sir mi gulu pay kere pieno kare ke paul lira government vola ma bin volo mi o kero mo mi vollowing ngom eno ni mi o ko se ka do nyuri to nyuri government ngom eno rom chate wele en that's a procedure peti ngom mo mangato wachi ngom mi kwa ri city kan wi lo nen ki kwa ngom ki mi boto duong pien ngom ki rom mi bot gato mo ki ken pien chik mi lo wajani te ki ti anyoli mi lo bi rom ti ba kwa ring la ngom ka mo ki ken i lo bukai ka dong tin to duong application mo choyo ki yeni en o te ngom en o dok mege ini de waje ni ngom pe ngom ba kwa ba ngati mo kwa ru pe ngom mi tan kan we ko kirba wuru ko charo gi moy tan kan ka ila tien ikede wi de tiri ko sale ngin do ke char ka ngom kwarti ye ke lok mani to do meru ngam ngom wi lo ya actually wi lo utabe to dun ken ti ma apply pi ngom ni rok duju ki tiki twer jo ma nyol mi Uganda tiki twer ti ma apply ngom ni cha mi te ne kong na machel ene ngom ma churi kala ti ma churi ti ma apply ka mero mi ira mi rubit ka wa ma tir mata bud ngom mi ka bu na ground bud ngom pa ga kan mo ne uli ma chon chan ngom ga kan bura mi du kan central government and donc don't need central government jo le tien ba central government anything o tien mi gulu city council ishik mi central government ka kiti ngom gi ko ti ma apply I think mato don't ma apply te ko ti ma approve ka ke do city council kan ne do just for blessing giron bi ka 25% o mi central government do kagi ci lok mani tin to do mir may ngom ma mira clear what you very clear peti ngar mo ti ngom kan peti ngat ngom kwar mo ti gudi city kan
donc in ka pay ka ni ne no adi fat no ki chwale ping ngom eno ni pay ka ko to dong da ko mir be da ma ngi ko le mo no pe mo chwale mun ta ki chwale gene le ba gene rupen mbiri ngi da ma ron ko le mo da ron ko le ba chuli ma ene to dong ko le fa en ka kenyo to dong ngi ko le mo ngi ko le ba chuli ka dong in peiner pepa peiner gi mo ken kina time lobo an ko mir tin do wajini in and no gi money imit ka je pingo mana wajo ngate mo ken mala tira chuli ka inen gi mo gi chwal wo ilok me dokum development pay do chen nene kero we ka chulu be ko kede iba yum ga la tira chuli kero jimne ma wan mo chan ka burte barana ngui ngai wan bu ya po kala munte I burte baranda mo ge bur chaj era yo yum ni to dung ka da to dung central government mi ngomir okay mi development o ge gido ma ko la churi ba ko en ko family ne eno man lok mi lok ngom kwaru pe kan ngom kwaru pe ya bandaria o mi yoki mi offer na masiel ka ge mini offer te maka beach maka pier ngena bungwen maka pier ngena bungwen maka pier bungwen bungwen kapa team development men ngomeni do ko bot gamete do ko rombe do ko bot city gine bot city council boko bot city ken ngom ki miya amia ko din kita imi team kere an ngom mir I wot ki plan kay mir wil ngom ka moni city kan mi ki design kay mir wil kam plan no en ka kamanyo po wa mir ger eni wa mir ger kene eni en un jo mo danga be mo ge de plot 15 by 30 potwer ti danga be gi mi mo un po ngeyu donc mi ni develop ki 10 13 by 13 itwer mo ko pe wa ki ron ganga ero ne ro choche social media kan cha wen to dung mir mai ngom hu tim ganga wen ngo o ye ni dano de no chan to dung kar ma ga me toro ma dong Christine la mine gul tema gati kampala teron ti service to dung gur yin ki la ka chwa wen gu de no chan an to dung bo ker chunya kera we ko kwano pedi to du a ka ba yot to do agi lo ka chwa ka o cha ko do nigi primary ma bo wor ki wa mu toka chika tin non kero chunye ni lo ba ko nye ibiru ka baleng pay to ma pay o ike chunye kwan ichok kon nyurne ikwan ichung pierre kere ngwa we ka chuli kero nyego do amir wujudi ngom mi ka wona grand peti ngom pa ngata mo nyowon ngata ngom pa chudi ngom pa central government ma jo ma dore in central government ka sil ki ngo city council peti ngata mo and they have right mimi you give mo ken kete ki dor gi kot ki dor council kot no mir gu chul kilo rakan pulufunyo kilo rakan pa orierio they have right mimi gi advertising ngom ki will we ka chul bana so ana winyo lo ana be na lo chon mo kene ka po nge lo ke presida mi ngomba o we ko bedi ko muna ma chil kon kai no ni baltie in me no ni to do mu mai ngom en I chere ko te ngati complain ngaru ngom we ko ka tin watiki land committee watiki court committee watiki division court committee land committee city bo watiki land committee watiki court committee jo makilu ko kay nen ko tipping ope o bodgi yen na masiel ka ini mirongom
na machine gina ke timo ka unity applying nyo miro ngo money miro ko set for inspection mapia komito européen for inspection wada ni ngo chike machali won ko Milan o miro pia chere cho war guy mi gi never wenki LC1 LC2 14 days before mapia chere timo inspection makuni choi tene ka gimo no larmo can eat out of it pay ti ye pay shik dak won komi court committee petit mediation ni lok mi court mi ngom larmo ngom ken won kom committee Milan ken wati court committee pay no mati mediation mo kay no gimo ti mi duction shik pay yini tagi mi mediation gu chet bot court committee LC2 en lo lok ngom. The first thing come in no lock pay ye obiro ping. Kai division no watiki town clerk is already secretary. Town clerk is secretary. He committee Milan. O team documentation. O team approving land. Kartach enoni. Mid division. O chwalo bot ngo city division. The final approval. Madon tite yegi tero ni ngo eni ngom eni ki mi eni lokpe yet eni ngom me timi ka man sita dong mio ti o mio gor mu kene ti siti kan kid mi nen dan kita dan mi oni ngom kede jo mu kede tar do ko no mi pe o tim cho go nen to do ti ba apply in pay beri ba no in pay ti mi te ku nu yen ngom eni ngom ba central government Takomi kita doing only gina Rome City City Chalatin by central government. The Royal Ina Chalatina won't be 25%. Central government 7% in. Down Mirunge, kid make him get acquire land in urban area, down Mirunian. Don't afraid. Don't show you more again. Can't take me in a new show. Pay and can try to work at what? They know the pay to you paying you, pay don't gina paying you a local locking on in paying you procedure. Umila titu wuka pong procedure minong is city, new urban area. Pay killing a momata, kay net any moment to air to Quene, terrible city council, Tibble central government, procedure many make roaming on. In pay of going on can you under a thing on. I think in the government can pay to arrow. Give my wound room team eh? Anyway, but I got my wound team money. We show you get more. Can you carry rooping? Can one but one arrow? No actual application. What? Then one pony lemon and what you share the more Ramon? PM baking enemy. The bidding enemy. And you can challenge John any nim court. Pero we rooping chili me I say. Monta alibari we. Kapo madam. Jamie show you can walk at the bad walk. He told me to it. That they winning at the window, what him give money, shall meaning and call a payroll, we were rooping. It's our only land when come and land any government volume, come bill volume, will go. That give me no meaning. And no man take a title. No man take a title. They look at with no many to you.